Mani loka tha tumtu ka hliam Republican presidential candidate Donald Trump chuan United States President ani lai kum sang ni le som pasari atanga sang ni le som ni pakhat chunga alo soi to ang khan ramdang te himna atana United States in sen so chan tur a omlo ti ngai dan ala nei nget tlut kumin November thla a in thlang tur United States President somli pasari na ni tura Republican Party IOA official candidate atana puan ani hlima Bloomberg Business Week zona changin Trump chuan China laka kan venhim naman hi Taiwan hian apengei turani atile ta burumai Taiwan mi puite hi karhachianga kaza hlebok ma se chips lama kan sumdon na hi za aza min lak saka wangin China laka anram kan venhim naman hi min pevengei turani ati mau mai tunlai boruak thlir chunga soin in ngir ngau na thleng mek reng thlir hian US po hi Taiwan laka hian insurance company ang tho ani ti in Taiwan ramin engma min pelet velo ati mia Trump hian president ani lai khan zang na dom na emo puilen na emo dong haulo United States hi ramdang te himna atana aman petu tur ani lo ti in alo soito thina a policy puiber make America great again awanga chutiang thu te chu soyani America ramle achunga cheng mi puiten hlokna an tel le don lo chuan ramdang te himna tura in seng so reng tur kan ni love ati thin ba thina in thin chu I lo ti man ve hial mai thei ma se petu puitu venhim tu le chhan tu ni ngot hi atok lo America alo ro pui zual zel nan chuan a thorim ra aseng ve ngei turani a hlok na te po telin America hian aro pui pha le zual ngei turani ti chu Trump policy puiber ani top mai Donald Trump hi parorum ani satli angot lova paro thap tak po ani telbok digle thania asiat chu ati mai zela wauzam ngai ni asiat te po awau tuna a president chung zong khan North Korea po in ameya khup zul rengani kha president ani tolo nu in Russia China le Iran ramte anron pong thar le ta a Russia in athen om Ukraine ram aruna Iran in anthen om rama helho avula China po in Taiwan ne lak atum oi reng ani hi US President ni mek Joe Biden chuan Taiwan ram chu ramdang run na laka venhim atiama chu aya thui shet chuan Trump hian aring arol ta ani ber Taiwan ramin aman pek a in huam phot chuan China ral po lian ro sek US chuan Taiwan aveng him ngei ang ati na tlukani North Korean dictator Kim Jong Un avau zam ang deuh khan Trump hian China ram chu thuthup takin avau ti na ani telbok athutup na chuan Taiwan awanga America hlok na le ro puina tur chu pholeng anga atar lan sar awangin Taiwan po in o achua rang khop ole Trump policy le tunlai thil thleng thar ber te chu chanchin thara puan zar an ni thina wangin ilo rebel hlom viau to ngein karinga tun tuma hi chuan khovela ram ro puile thil ti thei ber United States mevin Mizoram ayazaw or Zarman ramlet somvel zetazim Pacific tuifin riat chim thanglam South China Sea haya clear karzim te Taiwan ram amu tai em chan le leiba thina a thin chan hi I han lu khung te ang thupuya kan lu tak ma in kan channel lo la subscribe lo te khan khonga in min lo subscribe sak ula kan thu le hla te hi tha I ti chuan mitam zo ken an lo mu ve theinan min lo like sak ula min lo share sak bok don nia tin comment manga in ngai dan te tar lan konga tu ma in thlung lo turin kan be se ya cheu khovel pumpui hi company pakhat hnuaya akun ti hreto ngayem Taiwan rama Semiconductor siam chuak tu company ming hi chuti te chiamin I hrelar lo ani thei an chip siam ero khoi ki pa a om thung si iPhone te air condition te
kongka merik na doorbell te computer te car te F-35 fighter jet te nasa siam thla aka kai thalema te hial po a om vekasin lir thei siam chuak tu ten an du thala lir thei thar an siam chua chur chur lo chan bulpui ber chu chip changkang leya man zung zung tur an tlak cham wang ani semiconductora kanin nga na sat to zia hi sathau khon wara a hriak ang hial ani a asiam chuak tu company pakhatin a hral chuana lampo a thunun vek bok khovel pumpuya chip changkang berber te zinga za zela somkwa pani zet siam chuak tu chu Taiwan mar thlang lam depa inbun TSMC company ani nanometer som hnuai lam siam chuak thei om chun company pani zinga pakhat ani a pakhat dang chu Samsung ani nanometer chu transistor seizong soina ani a switch te takte samjai aya alet sing khat zeta sin le te kol phetha chet vel dan thunun tu atana man ber hi ani nanometer khat chu meter khat mun tluk le ding on khata tan chum ang vela toy soina ani a transistor chu atet paule kan man na tura chuan aleng tamting ani mai transistor inga zo viawa ichip chu achang kan zo paule I computer kha achak thating mai don ani House Speaker Nancy Pelosi in kumsang ni somni pani August thla a Taiwan ram atlo khan TSMC chairman Mark Liu mu ngei atum het bur chu chuan he company poimo zia hi atilang chiang hle Taiwan ram hi Chinese President Xi Jinping an China ram bung khat ne chuwa aop na ram chunga rin lua alo vau chen to kha ani awangin Pelosi chuan tlo se ti in Beijing chuan akar chen ani kha Pelosi in atlo awang le Taiwan in khwal thathlena alo thlena wang khan Beijing chuan Taiwan rama ser lam chi le sanga hrim hrim thon lu alo khap sak mia to bok ani kha chuti chung chuan Beijing chuan Taiwanese siam semiconductor te leile man ero akhap haulo thung technology a insan siak US le China te tan semiconductor hi akila lungpoi mo ber ani China ramin Taiwan runa ane la ngat chuan technology mason zel nana chip poimo lutuk tak mai hi khovel khoi ramma in an man ve thei to mia lo nan Beijing in are bro du don tlat nia ngai ani Taiwan semiconductor poimo viau chan chu isathiam to main arinom he technology mu chuak tu le siam chuak tu masaber chu America ani a Silicon atanga siam ani awangin an siam chuana hun pui omna po Silicon Valley ti in aming an vua hial kumsang khat zakwa somkwa chawa khachuan khovel pumpuya he chip siam chu azong zong mun thuma thena mun khat chu United States siam ani tuna ero hetiang chip changkang hi USA atanga siam chu ani ta haulo company lian pui pui Intel te meu pu in hetiang chip hi siam chu ave tum lovin alein an la lei rengani kumsang khat zakwa somriat chawa khan America rama company te chuan Japan rama company te anel phak meu lo awangin sum thuninu tia an hlok pui lem lo thil te chu ramdang company nen atanga leimai hlok zokin an ria a chu wangin semiconductor siam chuana factory te meu po an tiral pha ta hloma Morris chang chuan chu tiang thil te chu alo chik hle a chhor tangkai tangai reng boka ani hi China rama kumsang khat zakwa somli pakwa apiang kha ani a United States a Stanford University atanga electrical engineering a PhD zir chuak ngatani Texas Instruments a kumsomni panga zet atho nu in Taiwan sarkar somna angin semiconductor siam chuak tura hun puma thok turin a in peta a chang chuan thil chi sang sanga man thei tur chip siam chuana ngora in sorbing theina tur na amu chu sortang ka nge atum tlatani kumsang khat zakwa somriat pasari khan TSMC chu apiang ta a chang chuan an chip siam chu ate chu hlo em si lovin aman tlom theyang ber chiarin a hral tira arua man na chuan ra tha a chu atange renga khovela company lian zong zong TSMC chip siam chua anin ngat ta veka Apple te Intel
Qualcomm, AMD, Nvidia, Huawei le Tesla te mel po an bang lo kutin tia lekate semiconductor siam chua chu thil hau tak zet ani chip pakhat chunga hian transistor tluk le ding on za vel zel omin an siam chuaka silicon phek pan tak dar thalang ang taka lang mangin heng semiconductor te hi an siam thin he chip siam chuana a thokte chuan abi ka siam thomno anin belangai an thil siama chuan mit mu tham lo khopate engbol lo po tlapalta ang se engkim a chenghal vek mai thin heng chip te hi kong mang mu mal tak nei veka siam an ni a silicon phek te chu chemical manga char an ni thin kek anga chhong nei a siam ani a ma se he chip hi chu chhong som sari vel zet nei kek siam ang vela hau tak ni in tum khat siam hi thlathum vel lai te angai thin chip in thua thip te chu kol phetha semzai na dar zai sin lutuk tak maya thlunzom an ni a hetiang chi chip siam chua hi a hau tak em a chu TSMC hlotlin na ani tlat loi si khovela ramro pui berle thil ti thai ber pani te in sui po ton na kara omtan ero alu hai thak lo theilo President Joe Biden chuan August ni kwa sang ni le som ni pani khan Chips and Science Act chu dan puitling ni turin ming azia nana he dan hian America ram chunga nanometer som ni parian ayate chip siam chuaka China rama hral thin te chu China rama an hral zui zel akhat tabura heti lai hian he dan awang hian Washington chuan TSMC siam chuang semiconductor changkang USA siam chuana mun puidin thei apiang te puina atan US dollar tluk le ding on zatel aser sang thung kumin kumsang ni le som ni pali hian pakhat chu Arizona a din fel man tuma malak ani to a hemi chungchang hi TSMC po in an LinkedIn phek lama po an lo thlir lok to nge a ma se khovel pum huwa pa kan mamo tamdan ne na khai khin chuan US siam chwa tur te hi ui hum za vel lekatlem ani ang heti lai vek hian hetiang chip siam chwa konga hian China chuan amaka na sa in ma asona kumsang ni le som ni te kha chuan China rama company te chuan nanometer somli aya te siam tur po in an bei fat ani kha voina ero China ram company ro pui tak SMIC chuan nanometer pasari chawate asiam chuak theita Tech Insight a zirbing mi te chuan China siam chua hetiang chip hi crypto mining an ti mai internet sum hlo chuana atana an siam ni in an tar lang China ram khian semiconductor changkang le chakjok siam chuak thei aram chunga company te chu nasa takin avo a kumsom chuang chia ol an ni theina tur dan te hial anei sa thlap to ani chuti chung chuan a semiconductor siam chua changkang le mason lutuk tak maya wangin China aya Taiwan ram hi khovela rampoi mo bertin huna alading mek ri zong ani hi Taiwan chip siam chua te hi China chip siam chua te ain nanometer ni zetin alate ta fana nakum kumsang ni le som ni panga a pheichuan chu aya chak chu siam chua le ngei an tumru burumai ataka man thei ani tika chuan iPhone battery kha charge mi alavin nili zet imang thei to don ti na ni chu China hian Taiwan chip amamo tluk zet bokin United States po in amamo a ramdang sarkar te nena inkung kaina geopolitics boruak sang chho mek zela hian a semiconductor siam chua changkang zet te hi he thler kar te reu te Taiwan tan hian in hum him na kul bing sang alani thuai ta ve ang ole atop kharnan kan thubul lama khan le lok ila United States hi khovel ram sang te tap chak zol thleng phak zel khopa ban nei sei ani a Arab ramten an ne thei mia lo khopa chakin Israel athuama Russia meu po in atuk zal thei hau lo khopin Ukraine apuya mani chi pui te tha chi mi hre hau lo tur North Korea po chengam mia lovin asiam meka China ral lian zual zel tur ven nan Taiwan a bu akhwar tlat bok chutiang taka in seng so chuni ma se US khwan aven himram te awanga ham that na don anei tlem em thung
Taiwan po hian a semiconductor changkang tak siam chua thin te hi China nen in tluk tlang renga US a leitir ve thawa wangin Trump chuan manhla ati zo tok to lova Taiwan chuan China ram shrek chunga khovela ram ro pui chakber le thil ti thei ber ani reng theina na US nena aman apek ve ngei theinan Donald Trump hian akar le mekani zel din thu mai ma lani se China ra be a Taiwan a omlo nan Taiwan hian huai sem taka ke apen angai nge don ni in alanga tunlai chana technology sang zong zong phun khom na semiconductor chips du thala nei konga US apui lo chuan Taiwan hian du thlan tur dang anga viau lo ve thei tlat chu zong hunin ala hrilang chu khovel ram sang sanga thil thleng te hi chik taka thlir chunga fin pha khopa tunlai thil omzia i hriat chian zel theinan ZawlaiD channel hi mai ngai su ang che ZawlaiD channel a hian rin tlang le rin ngam bel chian dol thungai nom le beng war thlak tak tak ilo be sei thin don nia